129 al-istighfar waɗugol istighfar wa tawba e tubugo rutto. qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah maki wallahi inni min la astaghfirullah mido insinano Allah mido wi astaghfirullah wa atubu ilayhi mi tuba mi rutto ka makko fil yawmi e nder nyallal gotal akthara min 70 marra ko buri laabi capande jeddi ko an jotto ila bimbi hakekide arawi ala astaghfirullah wa atubu ilayka hay laabi sappo hida heda. wa qala sallallahu alaihi wasallam Allah maki ya ayuhan nas tubu rutto ila Allah ka Allah fa inni min atubu ilayhi do tuba rutto ka makko fil yawmi e nder nyallal 100 marra laabi temedere. wa qala sallallahu alaihi wasallam la maki man qala kala ida astaghfirullah alladhi la ilaha alla rawta illa sona kanko al hayyul qayyum wa tubu ilayhi do tuba rutto ka makko ofira lahu yafete mo o yafete wa in kana hasilati ka farra min az-zahfi ko dogudo jihadi don andi le dogudo ka jihadi ha bakkatu ka mawnika kon haysi ko dum hakke ko tata dum no yafo bakkatu mo wadi dum o yafete. wa qala sallallahu alaihi wasallam la maki aqrabu ma yakunu rabb ko burata battagol ko latoto jeydo min al abdi imorde jiya don fi jawfi layl ko tumbere jemma al khairi sakkitoro al akhir sakkitoro fa in satata sahibi fere akhi an takuna de latoto da mimman yadhkurullah jiya do e jantoto do inde Allah fi tilka saati e on sa'i fakun haray wakkilo wona dum no mo jamma hara wona li wala o danade. wa qala sallallahu alaihi wasallam Allah maki aqrabu ma yakunu al abdu jiya don kadi ko burata laatagol himo battimi rabi modde ka jom makko o wata ko stay kanko sajudo ni mo sujji fa akthiru du'a duddini du'a si don sujji. wa qala sallallahu alaihi wasallam la maki innahu koni la yughanu hino fata ala qalbi ka berne wa inni min la astaghfirullah min insano ka Allah